samhul phatlani som pathum ningani kan lo thleng ve le ta kan hria tangin dampa by election chu ni som pakhat khan dampa bial mi puiten vote an thlaka an bial tu MLA tur an thlang chuak dona voin hi ni som pathum ani anak tu khian vote tla te chhiar ani don ta ani ponthin tak ang khan November ni som pakata dampa bial MLA tur thlangin dampa bial mi puiten vote an thlaka kumsan hele somni pathum MLA general election a in vote tla percentage a che thung ani kumsan ni somni pathum MLA in thlan puya khan dampa bial a hian vote za a somriat paruk point pariat pahnih atla a tun trum by election a hian vote somriat pathum point bial pasari atla thung zingdar sari atanga tlai darli thleng vote kha thlak ni ma se darli rik ma a polling area thleng man darli rik ma a vote thlak man lo an tama wangin vote thlak chhunga rei pha ani vote la hi November ni som palisa nele somni panga chhiar ani dona mizomi puiten kan ngai ven viau maya kan puan thin ta kan khan dampa bial election by election om hi tuna sarkar lai ZPM kai hruai sarkar fin fiana ani thei dona chu me ba ka kumsang ni le somni pariat MLA general election lo om tur hlim thla te po ani thei bok ome hei wang hian mi puiten kan ngai ven zual ni in alang ani lengpui airport chungchang kha thok khat lai khan politics in baina chok chuak tu le mizo mi pui ngai ven em mai kha nia AI ko ta hlan ani don em ti te katiang zong kha mizo mi pui ten kan ngai ven tlanga sarkar lai beina remchanga opposition party te pon lo mang ve bok nen bo ruak lian tak kha omani ka November ni thum sang ni somni panga a Chief Justice Guwahati High Court Asutosh Kumar le Justice Michael Jothan khum ate thutna bench ina thuan lo pek to angin Mizoram sarkar chuan lengpui airport siam that le ti changtlun na tho mek chungchanga November ni sari sang ni somni panga khan report a the luta thutluk na ina tarlan danin report a chuan improvement upgradation of operational and non-operational facility of Lengpui Airport renovation of terminal building project November ni khat sang ni som ni panga ti ni in hei hi malak na chin tarlan ani a affidavit a tarlan danin siam that na tho tur tam tak chu zo felani to a chhong khatna chu square meter sanga za somruk pasari point pathum panga a zaw ni in structural flooring ceiling partition plumbing le adang te chu ti fel vek ani to chu tiang bokin ground floor chu square meter sangli zali samruk pariat point pakwa a zawani a check-in area square meter zanga somli a zaw ti lo chu khoi fel vek ani to nahma ba khi check-in area chei thar le toilet block thar siamania amai ro zu check-in counter hi first floor a amun ruat thar sonani hmalo chuan khoi tran thei ani ri lova heng na lo omte hi ti felani theinan thlathum vel langai don ni a chhut ani sarkar chuan February ni somni pariat sang ni somni paruk ma in project pumpui hi zo felani thei abei sei KR construction lampoin ko thian anha tho chin affidavit manga soifia tura atiangin March sang ni somni panga atangin department lamin an tho to thuwa soi KR construction ti hi kamrula ti kan hriat thin lar tak mai khani July ni thum sang ni somni panga a court in thu alo chhuwa to angin respondent number paruk second contractor hnen a court a in soifia tura notice pek to ni ma se court ma a in lan lova court chuan alung oilo na lan tirin contractor laka warrant of arrest available thu alo chhuwa to chumi hmanga court le a chuan in lan ngei turin hriat tir ani he thu boi hi November ni som pariat sang ni somni panga ngai tu le tura ruat ani Lengpui airport chei thatnan hian sarkari sengve bel che som pakwa noi somnga pariat singkwa sangkwa zariat somni pahni ada airport hi chei thatani mek lain March ni som sang ni somni pahni aslap kha achima asatu ten an thok thatok lo ti in high court in airport chei na hi vilji se ti in piwanram chuangi khan PIL high court ni som pahni thlasari sang ni somni pahni khan apuluta chutiang chuan court chuan angai to tiang khan thu arel ta ni Information and Public Relations Minister thar pubilal chanzawa chuan
November ni som tho tran ni khana pisa Mizoram Journalists Association MJA hruai tu te a koma lungrual taka tho ho dan tur soipui pubilal chanjawa chuan sarkar le mipui inkara inhriat po ton na tha a oma tul thu soin chutianga tan chuan thu thar the dar tu te an poimo a MJA hruai tu te hna hemi chungchang hi soin thei top chu in ram tan tho ho adu thu a soi MJA hruai tu te poin MJA din mun le hmalak na te an ma chop rang rang te le sarkar hmalak na tura an be sei te an soya sarkar le pui kal dan angin advertisement publicity atana sum da thin chu department rang rang a da to lovin a hlomin INPR department a da ni se an du thu an tar lang MJA hruai tu te hmalak na tura an du an soi chu atu langa bo zui turin INPR minister chuan a soya inkom hona hian minister private secretary le rem minister private secretary remlal liana namte in pubilal chanjawa enkol department a hmalak na te tar langa revenue department a iram kalpui mek ani thu soin online in application thelu thei ni to a application thelu atangin minister a thlen thlengin a thelu tu in file omna chin a hmu thaya file bo le kalmong lutuk ti bo kan tum ati Mizoram Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department noya retailer tina digital wedging scale man vekto ani thu soin hei hian bu fai bu kling lo ati bo be sei ni ati kumena bu fai monsoon stock chu me thla chek nga ani to a chu wang chuan kong chhia kara bu fai a har satna om lo thu le mi pui po thla phang lawa an om thei thu a soi bokani ole tunlai chu tourism chungchang hi Mizoram mipuya atlana chhot sot viau ni in a hriata rel sairang thlenga ron luta ka wang hian kan khopui ber ai zola khwal jin an punga Mizoram tlo tu an pun pha viau ani kha jin khothong mai ba ka hian hathoka ron lut ang chi te kan Indian Mizorama mystery ron lut ang te pon pun pha viau ni in report o oma engpo ni se ILP chungchang hi film khurzo ka kan kalpui angai viau maya sarkar chuanin smart ILP abuat sei me kan ikha chutianga ni chuanin sponsor tu te la sponsor aten notification an donga nga sponsor ILP valid top hun te renew hun tur te mobile notification a ron thleng dona chutiang chuan ol samzokin ILP renew hun te po kan hria in kan hathok te po kan thon kir thei to tura ngai la ani na taka chuan ILP hanjir chian hian a strict thayang ber kalpui turin min tilem lova azual zo pui angchi a hlom puya ron lu tur angte dana ni theina na hmalak na pakhat ani mai ome maro chu chuti chungchung chuan thei top kan chuat langa a tha a dan dik taka ILP hmanga ron lut te po hi tuna Mizoram a namdang dan lawa ron lut an tamna chan pakhat a chu kan thon kir lo thin wang ania permit thi to te kan renew lo wang te na to ka kan chhor kan thon kir lo wang te ani fo mai tuna hian ramle nam khoi thil ani ti hria ila ramle nam hum halna ril rupu in na to ka kan chhor angte a hun taka an permit to pani chuan renew ila tin na thoka kan chhor zo to an permit to to ni chuan thon hongam bokela chutianga dan kan ngai pui mo hi kan ram kan nam dam na turani ti hri thar le teng u khai chutiang chuan namdang an ron pung chho tourism a po hian kan san pha chhodon ni te pon langa kan thang chho ve viau mai ruk chungin state pon lam mi khwal jin noi khat sing ni sang ruk le somli paruk chin chia anita sarkar kumkal me ka hian tharuk chungin Mizoram pon lam mi khwal jin noi khat sing ni sang ruk le somli pakwa an ron luta chungjinga chuan mi sanga zakwa somret pariat chu namdang foreigner ni in foreign tourist hin chia jinga Myanmar mi an tamber tourism department ho tu te choidanin sarkar kum sang ni somni panga tanga ni rukal meka April atanga September thla chung khan Mizoram pon lam mi khwal jin noi khat sing ni sang ruk somli pakwan oma India ram state dang mi noi khat sing ni somruk pakhat le ram dang mi sanga zakwa somret pariat anni tourism department chuan October sang ni somni panga chunga khwal jin ron lut za tourist service provider te hna tengin alak khom mekani tourist service provider hotel tourist destination entry and exit point chin chia chuan tourism department chuan April atanga September sang ni somni panga chung khan foreign tourist sanga zakwa somret paret an chin chia
chungzinga sangli zariat chu Myanmar mi ni in foreign tourist hin chia zat atengin za asomret point pakhat pakua an tling foreign tourist ron lut zinga Myanmar.tu chu USA ni in tharuk chung hian Mizoram US mi zaruk somthum pakhat an ron luta foreign tourist ron lut zong atangin za aparuk point bial pathum an tling tourism department ho tu te chuan khwal zin zat hi Mizoram tourist service provider ti atanga an lak khawm ani thu soin kan department hnuaia an nih vek lo wangin du angin data kan la khawm kim thei lo thina data kan dil zinga mi ron petu zat hi thlatin adanglam chumi wang chuan tourist zat a in thlau thei hle anti data rin tlak le zuala om theinan tourist service provider ten thlatin khwal zin an nei zat kim takin tourism department a hriat tir thin se an du thu an soi boka Mizoram khwal zin ron lut te ba ka hian tourism department chuan tual chhung mi khwal zin zat an la khawm boka tourist service provider te atangin kumin April atanga September thla chung khan tual chhung mi khwal zin nuai hni sing hni sanga zasari somnga panga an chin chhia bokani tuihri wanga thi Mizoram chunga kan om vele tatlat mai tunlai hian tuihri mai ba ka hian an soi zau lokela ran nung se hi apuang khop maya dengi te pawh hluar chho le tan ni hian a hriata khotin maya hian ran nung se case hi ni tin mai hian report a om ni hian a hriata PHC CHC an huam chunga khwaten an pana report thang hian ran nung se natna hi thingtlang khwa hian tuna natna tamber ni hian a hriat ani hei hi enge a chan ni ang tuna ro thing ta me ka wanga saju puang nen hian in zomna anei ni in mi then khat chuan an soya khalam khachu ke nin kan hra thui te chiam lova soi zui lo vela ka kichua Longtlai district a hian tuihri ni a hriat wangin mi pali an thi to a medical team ten ni som pakhat khan ka kichua hi an pan ani ka kichua hi Longtlai atanga chimlam Myanmaram ria om ni in tuithum hnar MDC bial chhunga om ania tuithum hnar bial tu MDC pu chelal muan sanga chuan ka kichua rileng le chiatna thleng hi Longtlai DC Donilal Road sanga hrila DC hian rang takin medical chief medical officer Dr Lal muan omazong te nen ruam manna man ho siamin medical team hi an tir ngalani ka kichua rileng wang hian mi pali an thi to a November ni li khan mi pakhat a thi a November ni kwa kumsom ni pali mi le kumsom li pariat mi an thi vele a atuka kumsom ni pariat mi pakhat a thi vele ani ka kichua khotlang hruai tu te chuan hri adar lo nan mi thi song bol le vuina po mi puinol pui a pun khom an rem ti lova mi tlom ngai thlan chhuah ten an buai pui ni in an soi ka kichua hi in za somthum velom na ni in Myanmaram ri depani awangin khumi ral tlan enge mo zat an om tela mi thi te hi tual chung mi pathum le ral tlan pakhat ni in pumnuam lo ko thalo luak le khosik te chu an nat nalan chhuah dan ani National Conference of Labour and Employment and Industrial Minister and Secretaries of State and UT Government ni o tur chu Bharat Mandapam New Delhi atran ania Labour Employment Skill Development and Entrepreneurship Minister Pulal Hing Lova Marpo he khuna hian atel na thar siam belani rualin thok tu tha siam belangai ni na soi India Ramma Labour and Employment le Industries Minister te Secretary te in khom pui hi Ministry of Labour and Employment MOLE buat sayania Union Labour and Employment Minister Dr Mansukh Mandavia le Minister of State Soba Karandaje ten an man pui Pulal Hinglo mar chuan Labour kai hnoi rampum huap thil soi ho tur state UT tenen in ron khom na buat sayani chupoi mo ti thua soya Labour and Employment Ministry malak na kaltlanga na thar kan siam bel rualin na thok tu tha siam belanga ya chumi tur chuan chakzokin skill development kalpuya ngai ni na soi bokani o tunlai chu sarkar tharin a rui hlo jungchang an malak dan mi puin kan faklanga rui hlo ron lut te kan thalai nan chiat puya kan thalai te hi he nam he ram mahun future ania nakin loka kan ram enkol tu tur kan ram hruai tu telani tur le he nam ta na ban rin om ania rui hlo boya an tanga chhorla kan ni lo ni chuan chu nam chu engang taka ngai tuam nge ni ang ti chu a hriat thiam thei mai ome chu wangin thalai te khovel kan ti ta sa ram le nam atana ban poimo ber mai thalai te kut tha kan ti chakanga ya chu wangin rui hlo boya tang te po chan chhuah hi an ngai tak mewani
he sarkar hmalak na hian ruihlo ron lut tibo tura hmalak na hi akipoi mo tak mai ania sarkar mi le sa police excise te chau ni lovin YMA tenen tho hona thata kan na ya ko ran thlengin Assam Rifles le BSF tenen ramria duty te in siam tuna phei operation Jericho an kalpui ania poi kan puang tanual mai ramria Mizoram chunga dan lawa ruihlo ron lut te dap chuakin khatiang khan thrang a duty an in siama chung ho chuan ruihlo tam takan man to ani chutianga supply reduction ngor taka kalpui ani rual hian harm reduction lampang te po hi poimo a vei to te ruihlo boya tang mek te chan chuan na hi aken tel nge he ruihlo dawina aken tel nge ngai thil hani bokani chuta chuan he sarkar po hian che thavio maya hulhiap short stay course angte an han kalpuya ta chuan ruihlo ngai tam takan lut to a an ron chuau huna ani zonna tur thleng te pon ngai to sakni in skill development lama vocational training chungchanga te kai hruayan ni a cement mystery engmazat po training chuak to in man ruwa te sem ni in an bultan na tur kan tiang khan ruwa man na te siam sakan ni a hi malak na thatak ani chuti lai chuan ruihlo ngai te chan chuan na tura buat sei hulhiap short stay center chu buat sei chunjom zel tumania ruihlo ngai te enkol na tura din Jordan Center se thon enkol zel dan tura Mizoram sarkar in sunat thutluk na alangai chang ri zel bok social welfare minister Pilal Rin Pui chuan ruihlo ngai te ta na hulhiap short stay center an buat sei chu chunjom zel an tum thua soya hulhiap SSC aron lut te hi an ina te kalsilin enkol zui zel an ni mitam takin an la that pha chhomek zela atangkai hlein kan hria ati hulhiap short stay center SSC atan sumsen atam thu soin Pilal Rin Pui chuan chuti rualin atangkai ema hemia wang hian buat sei chho zel ero tumani ati kumthara chuan kholaya teiro lai thin ho big tan buat sei tumani thua soi Jordan Center enkol chungchanga sinat hruai tu tenen thataka indoor ani thua soya sumngong lian tham tak ani awangin December khian sinat inkhom puya Jordan Center enkol chungchang an ngai tu adona hei hi kan lo ngai chang mek ati social welfare minister chuan Jordan Center a in sak bel ngai te om mani po in sarkara in huam thua soya hemi chungchang po hi sunat ho tu te hna thlen ani to a indoor na akal tuang chhovia win kan hria ati sunat thutluk na azirin sarkar chuan Jordan Center kalzel dan tur arua man tur thua soi taran to angin September ni somni panga sang ni somni panga a sinat executive committee thukhom chuan Jordan Center enkol tura Mizoram sarkar in angen na an ngai tu a sinat inkhom puya ngai tu turin an pomani kha Jordan Center enkol chungchanga hian social welfare department chuan sinat ho tu te an dor thina sinat chuan zirchiang tu committee dinin mun ma te an enfia to a an zirchian hnuwa sinat chuan Jordan Center enkol tura du dan an nei te social welfare department an thlena chu sarkar in a pompui to bokani hetianga ruam manna mumal taka kal chhopui ani chuan ruihlo boya tang mek kan thalai te hian atangkai kan thalai te ta na tangkai thei viau dona hei hi tunma khan Jordan Center hi ruihlo boya tang chan chuana atan le thiam thil zirna atan te manani theinan hilai muni ruam manania tuna hian angang takin nge sinat le sarkar an inremna hian kal chhopui ani done ro la chiang lova vocational training atan ruihlo ngai dam hlimte enkol chunjom na tur le vocational training em ni mo skill development lama tuai hriam na hmuna tan man chunjom ani don em phei jong hriat ani lovai ngang takin nge kalpui tur hi ala chiang chho tur anga yang o dampabial by election chu vote thlak zo ani a result hi naktu ka mai puan ani dona chuti lai chuan choti lama LADC lama Lai Autonomous District Council a chuan in thlan kalpui ani vele dona December thlatir hian an in thlang don ani solai poso party rang ten thei top an chuana hmun tur ne tuna tangin borok po hom tran lai mai amai ro chu MDC area hian sarkar amumal lo thin khop maya sarkar angit lo thin khop mai kan hriat thin kha tuna hin in thlan an ma chon le dona borok anga inom chhole viau tura ngai ani chuti lai chuan MNF president Puzoram thanga chuan Mizo National Front danbu bungkwana number somli pangana ina soyangin Lai Autonomous District Council a MDC general election sang ni somni panga December ni thum sang ni somni panga anei tura MNF party nomination committee na relangin
MNF party official candidate te apuanga uzorum thanga chuan tunrum LADC in thlang tur chu kumdang ai chuan candidate siama olsam zoka chubaka candidate po an nei tha tia soya tunami somni an puan te chu an chak arin thuwa soya puan mabak bial nga candidate turte chu atu langa puan le turani thuwa soi MNF president chuan tunruma hian MDC an nei lai som pakhat le seat ruak MDC an nei lai som pakhat le ruat seat MDC pahnih te chu dintir le vek ani thu asoi LADC a MNF candidate turte hi somni an ni a an hming le anumna bial turte hi chiar chuak lo maila MDC bial panga Sangau East te Sangau West Paithar Mkon puile sekul te remchang masa puan le antum ani chuti lai chuan ZPM point an candidate turmi somni panga an puang ve boka ZPM chuan an party office a LADC in thana an candidate turte mi somni panga an president Pulal Liansawt an puang ani Pulal Liansawt chuan bial somni panga in thana nei tura hian candidate tur be seimi zale som parukanom tia soya an party an ruat SARS committee ten ngun takin heng hodin mun hian zir chianga chumi hnuwa ZPM nomination committee chuan ngun takin angai tua LADC election sang ni somni panga atana an candidate tur hian puang ta tia soi candidate puan hi lai fati chuania Pulal Liansawt chuan candidate ni tum mi thatak tak an nei chulom umati thu a soi rualin a thlang tu ni a har sat thu a soya candidate changtalo te po party tana thanham ngai taka thok chhun jom turin a soma LADC a sarkar na ngel het taka om theina turin lai mi puite ZPM candidate vote turin a som boka ZPM lamina candidate an vor chhuwa te po hi atam tham de uhleka wangin kan puang hri lo mayang ole khati chena khan tunrum Mizoram chung thil thleng langsar kan han puan theite chuni le ta sila damten kan omanga voin tlailama khovel thuthar indona thuthar le rambial buaina international news politics le tunlai din hmunte ti chhuak kan tum le anga min longa chang le vek don nia